Yini avuthanda ukungithusa wena? Madam, you know me, I like element of surprises. Okay. I like to surprise you. I order my tie, my photos, Smomondi, my chicken feet, my chicken pox. I order mama same with namhlanje. Ngiyabonga. Ungidlashisa kodwa. And ngiyaappreciate lokho. But sawesikhathi mfethu sokuthi ungikhiphe manje. Akazi ungikhiphe wena. Man, ngikhiphe kanjani bese ngaphandle, hlezi ngaphandle. Ngikhiphe kanjani? Awukho endlini. But yazini asikho la ngaleko. Baby uyazi ngiyakuthanda, ngimisele ngawe and ngifuna ukuba nawe. Ha. Yabo. Ukuba nawe hard baby ngiyakuthanda but inkinga ubaba wakho mina na azwani. Yabo. Angazi sowenza kanjani because yamazi baba ukuthi umuntu kanjani umuntu ogcojelwa ekhanda and ayikho into engakusiza ngayo lapho but ngicela uzama ukuthola ukuthi akathandana then mina ngizozama ukuthi ngiqondise bengisacela wenze plan ngoba ukho safe sengihamba khona umngane wami ozaziyo ezothanda wathi ngiyobona yena efike shisa yazi wenge angena kazi oh unjani Nciko akuyaphileka kunjani hayi impilile Nciko Nciko nenkinga la wahlezi uneyinkinga nje wenkabi ithini yana namhlanje awusho hayi inkinga zomhlaba ayipheli kabi yami hey ngithola imama la elisha inkabi yajola ngayifuza inkabi siyajola manje awu ngithola imama la manje ubaba akangifuni hloko star angazi ngenze njani and futhi unesibhamu uhleze esizongidubula angeke ingane yakhe oh wena ufuna nje sibone ukuthi sidila kanjani naye ubaba lo mina ngizodila naye ngicela ungitshela ukuthi ngenze njani lesime engikuso njengamanje ufike kuDr Lavu ke manje inkosi yamasoka inkosi yakho konke mina ngifuna ukwenze ukuthi angizange ngokulwa mina ntombi no ngizofuna uthando angizange ngokulwa mina ntombi no ngizofuna uthando manje ngiyasaba ubaba kunevolo mama unevolo manje ngiyasaba ubaba kunevolo mama yafana kwenze njani sabona baba yafana kwenze njani oh hayi khona ekuphathele khona hayi uphathele lokho yini manje le onostori bani lapha nangumuntu ifake nokuba fake lento le angithi uyayithanda inkosazana le yakhe angiyithanda kakhulu uyithanda indodakazi yakhe uma uyithanda indodakazi wena vele ufike lapha yabo lento yenza ngindodakazi uyenze kubaba yabo if umthengele imbali yabo uyozithengela ubaba uthungele chocolate zonke ibili boce ikhona nje yeah uzithengele ubaba umnika nama massage ubaba yabo bona uzombonisa ukuthi uyamthanda futhi uyamthanda nondodakazi yabo okay uthi the way ngiphatha ngayo indodakazi ngiphinda ngiphathe nobaba wakhona ngendlela eyodwa kunjalo nje kube into eyodwa nje oh phathe no chocolate la lena besties so gonna be best friends forever lena you are an awesome dad you are awesome dad awesome dad lona ngiyakuthanda baba wami and then lona big hugs usasangana yini uyabona ukungisanganisa wena yeso ngakukhuza ngalento yakho last week ufuna ingane yami usufuna mina manje lalela lapha nami yeso yabona ungiphathela amaswidi lawo khonto engiphathele wona yeso fana nami imanje yeso khonto engiphathele wena mina imanje khona mphathele khona imanje oh okay hawu usiyakuthanda hawu ya uyabona usona njani usala
Mama, yagogo. Enye into enginga-advise ngayo yabo mayuthanda umculo abantu abadala Umculo okay. umculo lo mhlawumbe ubhala ingoma ngendodakazi yakhe ekhona ingoma yami enye ihit ethi sifonyo sami oh njalo manginawo sifonyo sami oy 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 njalo manginawo sifonyo sami oy 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 uyishaye nje uzophuma ejabulile ubaba ngoba uzozwa ukuthi uyamthanda undodakazi njengoba le ngoma nje inomyalezo omkhulu ngokhuluma ngesifonyo nomlomo kusho ukuthi abantu abawu2 abathanda naye yena uyisifonyo undodakazi wenomlomo abahlukana ayikabami ngiyezwa onayo enye advice for mina nje ukuze azobhalansa abawu2 advice okugcina ngathi kumele ujime wehlisa umkhaba umkhaba obaba bayithanda lento yemekhaba ngobani indoda enomkhaba evile ivile indoda enomkhaba ngibona sengathi ungaba sesimeni somuntu ojimayo esimeni somuntu ofiti esimeni somuntu oyisigora konje ezobona ukuthi uzokwazi ukuvela indodakazi angazi ukuthi ubona kanjani yasi ngicabanga ukuthi siqale manje ukujima yabo sesishaye manje pasona wosa 3 4 shona pa wosa phela shona phansi ndodakazi kumele ithole umuntu ofit isigora njengami shona phansi umkhaba uvela shona phansi ngokulwa mina ntombi bafethu lengane ngiyayithanda but babayo mfethu akangifuni hlobo star ngenze njani ngoba uNuba uyabona ukuthi umbhayizisile engibhayizisa ngaphela uNuba but bafethu lapha nisokuhlabe ngoba ithama lakhona uzokwazi nami ukuthi wazi ukuthi impress yabo ngoba ithama lakhona ilesibhambi ithama lakhona nisokuhlabe please ngenzele into eyodwa nguvolo nje nginijonge ngicela can you please subscribe on my YouTube channel subscribe then ngizothokoza kakhulu and also if you like ingoma le bengidlala kule video le ingoma yayo ithi Ivolovolo by uBig Zulu noXowla so if efuna bekina ngekhona lapha ilink on i-description bekile khona ne ufike press khona bese ingoma uzayithola ke lapho but cala bese subscribe more content is coming yes vele khona nje ngiyabonga impela